Pušenje smanjuje životni vek za oko 10 godina. Deluje vrlo negativno na kardiovaskularni sistem, na prvo respiratorni sistem, pa onda tako i na kardiovaskularni. Vidjeli smo tamo da to spada u glavne faktore rizika, znači pored masnoće, dijabeta, hipertenzije, znači pušenje i nasljeđe, to su glavni faktori rizika. Ako delujemo na te glavne faktore rizika, onda je mnogo manje učestalo šloga i infarkta. Znači, to je kao, eto, da tako kažem, četvrti faktor rizika. Smatra se, šta je kod pušenja najopasnije? Najopasniji moment sagorevanja. Znači, kad sagoreva nikotin, odnosno cigareta, duvan, tad se oslobađa oko 100 kancerogenih supstanci. Zato pušači mnogo češće boluju karcinoma pluća, recimo. Neki od karcinoma usne, grla i tako dalje. Inače, nikotin sam za sebe, on nije opasan. On je toksičan. Znači, u Švedskoj imaju cigarete, odnosno ne cigarete, nego da se uzme list duvana i on se žvaće i šta radi nikotin? Nikotin u stvari snabdeva svaku ćeliju, a posebno moždanu sa energijom. I zato ljudi kad kaže popuši cigarete samo mogu da rade. Znači, snabdeva sa energijom, da napomenem da skoro svi čajevi imaju u sebi nikotin. Najviše ima recimo nana. I taj nikotin deluje, znači, povoljno. Ali kad mi pušimo cigaretu, tu se osim toga što imamo, znači, nikotin, dodaju se razne još supstance, namerno, zavisnosti i tako dalje. I imamo, znači, faktor kancerogene supstance, imamo azot monoksid, imamo, znači, katran. To sve nepovoljno deluje na zdravlje, posebno na pluća. A pošto je nikotin je ganglioplegik, šta to znači? To je kao skretnica tamo na pruzi gdje imamo brze i spore vozove. Tako da nikotin može da obori krvni pritisak, a može i da ga poveća. Tako znači, jer ja sam imao pacijenta, kaže, popio sam kafu, doktor, nisam dočekao i popušio cigaretu i ja sam, kaže, imam visok pritisak, da jednom sam pao. Kaže, bio mi nizak pritisak, kako to? I ja mu objasnim o čemu se radi. Inače, tu ja imam jednu zanimljivu priču. Znači, duvan je otkrio jedan čuveni španski repolovac Walter Light, koji je bio ljubimac kraljice Elizabete III. A pre toga samo da kažem da mi razlikujemo seljački duvan i viržinski duvan. Seljački duvan to je nikotina rusticum i viržinski duvan ili nikotina tabako. Znači, Walter Light je otkrio u Južnoj Americi, u Brazilu, jednu pokrajinu koja je bila jako bogata sa duvanom i doneo je normalno dosta i u Španiju i Englesku tog duvana i po kraljici koja je bila devica dao ime viržinski duvan. A pošto se on često kladio sa kraljicom, onda je rekao da se klade da će da izmeri dim od duvana. I tako pali su veliki zlatnici i tako dalje. I onda je on napunio lulu sa duvanom i tad je izvagao, pa je ispušio tu lulu i onda posle toga je ponovo izvagao. Razlika između pune, znači neispušene lule i ispušene, to je bila težina dima od cigareta. Onda mi je kraljica rekla, moj lorde, dok drugi svoj novac pretvaraju u dim, vi dim pretvarate u novac.